bia no me de san baba studio kina abesrɛ nsu ahodo Ghana ze se mu yira monko kuro ho ahemfie ebra wo hene firi nkran ba wa ba beda no wa beda no o na nka wa yiri obenya no tansuom eno na mepɛ sɛ mehunam tibi keke sɛ mo se mu otumfo ana de mpa na moye na mutu gala kyese mu nso ya wura o na mutu gala na mo sɛ ya wura nsase na me say nature oyana de boko ase we say na laji be kan fia say nsuo no bu befu wose wadi ka fo bi tiafi me say na nanam ahemfo mu ahemfie na beba ne yawa be ko da site na brantie bi wo ho no mo a wo mu susu okwa ko wi ade Galamsey site ya bona twa ni tadua wo nya tadua hene na no de na mu hu ye wo ayi bole no we ni tadua no nhyeda enye kese sa na so no na ne boa no kakra aha we so nya original no de ono TikTok eti yebeko Akyem Osino na ya na musino ho no ajadan kwa kodi nkomo se yo ya Galamsey sate won so no wo makwa kotwa obi be masa no ba bi so ofia esu e de fre no pa na awia nyina esu nko a o mena duane a wo so ni ana wo su no wo koba saa ya wono so enyasem ketwa de pam no so na je se waba Facebook Nhyira 104.5 enen sem wo hopa enu ntia ne yentra ye ba be kwa homa ne so na afia kwa kodi nkomo elder kwasi bo afo mansan bo afo ha saa so ena jama so aba bedru na kwakwa na so nam kwa so ba tim nyina eye set mamike wone ye nana kwa mpanyini a oton ka ho na de o Mathias Junction anwumre ye mamwadwo ena Divine Kitchen enuanuam ho aduane papa ni wura friend Regi obapa Regi me mwadwo anwumre baby a wo bia na me chia be wano a wotie Nhyira pa na ya findi ma me na ya yetime akamfo no wo fa na fidie nto baby a dagye se Nhyira ya kwa homa ne so ne akwa kodi nkomo sisi na afei ye firi ho a ye ne oba ne so aba betrase na ye di nkomo ma hye mo bosa kina me de sra baba fia na ma be se na nanom abosom ne nsamanfo se o moma nsuo nyiri fa kru bia tusu Galamsey enyiri fo ma hemfie ajada majo me da majo so na wanya nsuo hye bi do sa tutuma nwumre boko minya ari boko minya oye wada ro mada bia wasma de baba ya kese de ye hwei eye Galamsey site a ase atwa wiragu obi nipa bra Facebook ba behwa de me hu enam ka se yi se nipa bra Facebook ba hwe o eye nipa ena hye wira na se wo saa no hwe wada ho ana ne ho awatre ye eja na ye de na yesa Yewunya ani so obetimu waye epoemantem ha ekoma kwa ne dindi eye Akyem Osino eho na sawo hu sema mu hu ehie ne nakoba nan se ayeda sorry no na yeku obi ednato eye Islamic school eno eben Osino honum na enimu no ena omko hu se yeku abrante ednato ho a sabe ne bema kwa ne yetwa ekwa ase ne yetwa fuke eniho enimu na school member ho ebo mpempem ma nkofo ba ma ona bonu na ba ebepie mu ho a as hin mu ya de be hwe but omu ye no omu nim abrante ne ekuru ho nti amam ko report asan ma ye Osino a police for emma omu be mu na numu na omu di emu no ekopie mu wo eye police hospital eno wo nkamemu no ma ye autopsy na bo eche na nya nti se abrante ho a onu si akwetia aba Osino ho se obepepe bi na mum ni abante ni ye ne se waba wo site no endu numre no agada ne nkrofo no ma bewia mu nyama mu di eduma nyina enu na em se course ma omodi mitenta omu osakopie mu wo site ba ko a omu bo modin ebu no eje ni nkwafu so omu wie no ena omu tamu emu no ade no to Islamic school ni nche ho a mene o ka se de emu na kopie mu akra responsible omu guso tempo se busafo beba na o ma ya so mene o ka se besi sa no ka se ebusheni bia ntumi enyin ni tia still abrante ni din kwampo ye nim ani be ofi na so shakutia na mamu no be ofi no so yen sent to me shedan kansa oh mia mi krom akwati ani na ayesa de sabe person ete no akwa ho ani wu papa na mo hwe ni mfie mu a obe sei me se ni do fia metimi akase from 29-30 years do metimi nya san fie no ntina je sese no amuhunu na chi hu obi ano wakwakweye aposifo funu me no ka say de na ka evi omodi ko pie mu
Why police hospital kwano. No more here say they will soon for be ban no that's why out of since me can say still we soon be me in here. Na unima Samuel wo mu so kra awere ho ne se akwatia ho kra no se obi a wasan ne hwene so pa so e galando do no anso ya hoho nko awo bebre no a ya hoho etisi se kra so ofia akwatia yi kra na obi so osa akoye adwuma ho no afiri wo sana bi na eni ona ambasam na manu pokasa no po chese se se no po ade otu nkra akwatia akwa se bi obi nim obi an because ne picture bi anso ni ho a on be small because of akwa hwehwe no and I'm to miss Aquatia, so on one of you, so you come in. It's a being me entry. Aquatia, I don't know why I hope it. Oh, become now, fragrance of my baby, and I so drew, and about better now cry. Yo. Now, one more woman, Yama, I know, or more dozen, and I wear your first attempt no machine. And yes, yeah, to see an alleged, it's an interview, and say, so I everything. Our good side, Dima, Omopuno, Komukunu, and now, Otmi Jane. It's a pattern, you who would the honor. Nana Massa, as chance of a grand pair, Nebema and the channel, a hot and a nama, Nebema Quasion, almost just your cry. I don't know focus, any parbonu for be, and I say a day. Now, we are and ya a webinar back and inquiry, no Cassanimti, Biana Bobby, and a condo. Debiana, while we are that year. Na mohwe enso na enhye nanum mohwe na enhye nanum o man fa enhye nanum dabi na o man fa ntua ne tonso unso bi wo ho a no mpese etwa ba ma de atua utunum dabi o man fa ntua ne tonso entua ne to so say ne ko ba say o tu so bo no site ho enti emu no mkukuru nti o ne bedu ho kwa na ne fini enka no ho naked no mo de ne ba ho enti be so ba say bia bi o mo yen sana beto okay no bi won so na opese opane hye ne keke no hye da twa ne be ma no won fa nya hwenzu sa ebi a me da mo bu ne bi obi tutu sika ne bi twa no bi a edumi nche okay but I can't be any who be apart from the be ma no o matwa free one hu body say abono bona hu so ma abono apart from that she ni twan bi na you know ho ne hwa no tua ho ene tia ho okay. And yes, I say, we been a shot as a make chocolate more who say, yeah. Wow. So go on up as well, showing you, I did not do. Okay. I don't know, I was saying, Mary. That's a pa mo. I was for that day, and any aquacudi and commosi say, no. Na enche, I be your four better enough, Yakusin in the and some no an ording, or banner some no de ban an ording, papa.